法国总统马克宏宣布由73岁的巴尼耶来做新总理，这嘛是历史上上届老的总理。这个巴尼耶伊捌做过议员、部长，甲欧盟的职位，伊嘛捌代表欧盟针对英国脱欧去谈判。这个马克宏是希望讲会当透过伊的资历来改变法国的政治局势。 由法国总理办公室马田用副准备甲要上任的总理艾塔尔来交接。法国新任总理会由73岁正大老将巴尼耶来担任，伊是第5共和年岁上大的总理。伊就说要解决法国人的愤怒甲不满。Et je vais m'y atteler dès ce soir. Du respect aussi vis-à-vis des partenaires sociaux, des partenaires économiques, et puis vis-à-vis des élus locaux. Qui font partie de ce tissu républicain qui est à notre honneur et à leur honneur sur le terrain. 法国国会改选每60天，伫经过将近2礼拜正式甲非正式参选了后，法国总统马克宏总算确定总理人选，又邀请后排巴尼耶时代高乐主义支持者，捌做过4任内阁部长、国会议员甲2任欧盟职位，佫是欧盟负责英国脱欧的首席谈判代表。不过，伊2001年想要争取法国共和党提名参选总统，挑战马克宏，主张对移民加强限制，不过失败。马克宏希望透过伊的资料。 拍破复杂政治问题，不过国会第一大势力的组合联盟新自民阵线，讲要抵制新政府，可以压迫上阵，就要面对考验。C'est vrai qu'il a un rôle ambigu. Il est intervenu énormément sur le Brexit et notamment sur la position de la France. Je dirais que quelque part, il va être, on est dans l'interrogation. Qu'est-ce qu'il va faire et comment il va le faire? 欧盟执委会主席冯德兰讲，巴尼耶中心为欧洲甲法国利益来想。德国总理肖兹、英国首相施凯尔、爱尔兰总理哈里斯甲意大利卢森堡等国，拢发文表达祝福。巴尼耶上任了后，上重要是结合可能合作的朋友，来抗衡新人民阵线甲极右派国民联盟。公司新闻陈慧仁报道。